लखीपुर ऑनलाइन पुथोक्सबा अक्टोबर की तांग मरी इराई नुमित के खुमजिन पाव ताबिरसे अहानबदा मरुइब पाव नोंग चिंगी फिबम नमरम ओइरका ngarang सिलचर द पांगथोकनी तौरंबा पुलिस रिक्रूटमेंट की फिजिकल टेस्ट जैथोखरे केंद्र की कैबिनेट मिफमना लैपाक असिगी लोन मंगा क्लासिकल लैंग्वेज द चनना पवारे प्लौखरे अहुमलक सुबह लांगबन हैसोई तंबगी थौरम अमदी रिचुअलिस्टिक कांग्रेगेशन मीट कसार सिलचर द पांगथोखरे लखीपुर जाउना आसाम की नौना सेंबा को डिस्ट्रिक्ट कुंट्रामा पंगी थबक थौरम हयेंगदगी हौरगनी अमसुंग लखीपुर डीएसए दा लैंडरोल एफसी ना रेसिडेंशियल फुटबॉल अकादमी हौदोखरे हौजिक मपुंग ओइबा पाव ताबिरसे नोंग चिंगी फिबम नमरम ओइरगा ngarang सिलचर पुलिस परेड ग्राउंड दा पांगथोकनी हाइना तौरंबा पुलिस रिक्रूटमेंट की नुपी कैंडिडेट सिंगे फिजिकल टेस्ट जैथोखरे ngarang अक्टोबर तांग अहुम की फिजिकल टेस्ट अदु लाकलिबा नवंबर की तांग 10 दा ओइना पांगथोकलगनी हाइना कसार की एसपी नुमल महतना फोंदोखरे अदुबो अतै एग्जाम सिंगदी हानगे शेड्यूल दा अदुमक पांगथोकनी हाइरि हौखिबा नुमितनिनी नोंग लेपतना चुबना मरम ओइरगा हानदगी सेमदुना थंबा ट्रैक सिंगदा अकाइबा पिरकपना टेस्ट अदु जैथोकपनी हाइरि आज से जो स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो एग्ज़ाम्स वगैरह था वो आज से हमारा शुरू होना था। तो आज कैंडिडेट लोग सुबह आए थे, दे वेर ऑल लेडीज़। तो आज जैसे हमारा जो मौसम है, मौसम बहुत ख़राब होने की वजह से और यहाँ पे बहुत ज़ोर शोर से बारिश हुआ है। कल रात को भी हुआ है, आज सुबह ही हुआ है। तो यहाँ का जो ट्रैक हम लोगों ने तैयार किया था, ट्रैक डैमेज हो गया और उसके नज़र रखते हुए हम लोगों ने इसको रिशेड्यूल किया है। और आज 3 तारीख का जो यहाँ जो टेस्ट होना था, ये टेस्ट आगे जाके नवंबर 10 को होगा। ngarang phamkiba kendra gi cabinet mifamna leibak asigi loan manga classical language ta channa baware plaukhre hana leiramba classical language ta chalamba loan taruk ki mathakta manga maga hapsilaga hojik classical language ta challaba loan 13 suragani classical language ta channa baware plaukhra loan manga adudi assamese bengali marathi pali amasung prakrit loan ne hana dagi chanduna leiriba loan taruk aduna संस्कृत तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम अमसुंग उड़िया ने मणिपुरी लोन भारत की क्लासिकल लैंग्वेज ओना चनबदा माई पाकपा याबगी फिबमदा लैरे हाइना एमपी लैसेंब सना जावबना फोंदोखिबा लैख्रबनी महाकना एमपी ओइबगा अहानबा ओइना लोन असिबो क्लासिकल लैंग्वेज ता चलहननबा पार्लियामेंट ता लाउखे सेंटर ना क्लासिकल लैंग्वेज ता चननबा क्राइटेरिया सेमदोकपदगी मणिपुर की महिमा सिंगी मंत्री का तानरगा लैंग्वेज डायरेक्टर ना सेंटर ता थाननबा थौरांग लोइरे मणिपुर स्टेट लैंगाकना चेबु थारबदी सोइदना मणिपुरी लोन भारत की क्लासिकल लैंग्वेज चनमंगमलगनी हाइबगी वाफमसु फोंदोखिबा लैखिबनी अहुमलक सुबा लांगबन हैसोई तंबा अक्टोबर की तांग अनि जुमसकैसे नमिता कसार की मनुंग चना लैबा खोइरेन सुटोदुत पातिलदा लेंगोंदबी पार्ट प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन कमिटी कसार सिलचर ना सिलांगदुना मपुंग फाना पांगथोखरे थौरमदा लेंगोंदबी पार्ट प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन कमिटी के एडवाइजर खाइदेम कांता चीफ पेट्रोन आर.के. नोंग्रेन खोंबा का लोइनना लेंगोंदबी पार्ट प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन कमिटी की मेंबर सिंह अमसुंग अथौबा सिंह लिगलम थीबलुप मणिपुर अमदी थवाई मिरेल की मेंबर सिंह लोइनना पार्ट असिगा सागोनरिबा खुंगंग खोइरेन की अहल लमन अमदी इमाइबेन महिरोई सिंह अमदी कसार की पुक्चल चावरबा मियोय क्याना लांगबन हैसोई तमके मतुंगदा थौरम की मखा चथबा ओइना डॉन बॉस्को टेक्निकल इंस्टीट्यूट सिलचर रामनगरदा अमुक लांगबन चरा तंबा अमदी हैसोई थाबा थौरम रिचुअलिस्टिक कांग्रेगेशन मीट अथौबा सिंह लिगलम थीबलुप मणिपुर अमसुंग लेंगोंदबी पार्ट प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन कमिटी खोइरेन कसारना निंगसिंग चेफोंग फोंगबा अमदी नाट की ओइबा थौरमना चिंगबा पांगथोखे थौरमदा मिपमपु ओइना कोनसम बिश्वजित प्रेसिडेंट लेंगोंदबी पार्ट प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन कमिटी सिलचर अथोइबा मिथुंगलेन ओइना आर.के. गोपाल सना रिटायर्ड सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इरिगेशन गवर्नमेंट ऑफ असम अदुगा इकाई खुमनजबा मिथुंगसिंग ओइना लेंगोंदबी पार्ट प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन कमिटी के एडवाइजर खाइदेम कांता अथौबा सिंह लिगलम थीबलुप की प्रेसिडेंट नंदो टेक्सम थौनाउजम मैगनाट एडवाइजर लेंगोंदबी पार्ट प्रोटेक्शन एंड प्रिविलेज कमिटी आर.के. नोंग्रेन खोंबा चीफ पेट्रोन अथौबा सिंह लिगलम थीबलुप मणिपुरना दाइस फमकी थौरम की आहौबदा आसाम मणिपुरी कला अकादमी खोला सिलचरना सही इसै सक्तुना हौदोखी
Saikom Komlakanta Advisor Lengonda Bipart Protection and Preservation Committee na Maruiba Wapong Thamki Advocate Fanjobam Loknatna Taramna Upagi Waruk Piki Lengonda Bipart ki Maramda Dr. Kunjalal Jenderbam Dr. Andy Hodamba Masung Ikai Kumnaningai Oiraba Mitung Singna Wangangki Thoromgi Aruibada Assam Manipuri Kala Academic Kola Siljarna Natki Oibesei Amasung Jagoi Uttana Miyamgi Pukning Sumat Kibagalinana Thauramadu Chinglim na Luisinki Nasi Langbangi Tashi October Gitang Ani Namilasida Adungai Zaitare Kuntang Ida Inindo Narsingona Sitkiba part Yamna Lengon the part Hina Kanariba Mapam Masida Kasada Laiba Baisa Mayam Amadi Manipudi Lapa Baisa Mayang Lenana Langbangi Haisui Tabagi Tormasi Pangtok Cherry Masida Mapuna Pangtok Cherryba Asi Kasadagi Lengon the part Protection and Preservation Committee Luenana Manipurdagi Atobasing Lam Tiber Loop Hariba Lupanisha Mapungoina Sinja Langeraga Manipurdagi Chu Tongan Tongamba Imai Ben Lupching Imai Benching Yawi Adu Luenana Kasadagi Chu Tongan Tongamba Imai Benching Yaw Minaraga Ashulava Ahum Masida Koigi Say Kudingi Chatajarpa program Amoina under Omlak Shubaina Kasagi Lengon Palasita Namal Hasu Tambagi Tormasi Pangtok Jabani Luenana Akoina Shulava Mahum Basida Namal Hasu Tambagi Nungu Wanto Tamjava Tarvada Say Terek Awana Manipu Kudum Chandumatamda Adum Lava Mapam Hariba Lengon the part Korean Kungi Mangaleva Hariba Masida Indo Nursingna Kudang Chandam Amoina Awat Ki Makutegi Manipubuning Tamba Handama Nangadra Namoidra Havaki Changi Amoina Sari Wasakalena Sikiba Pani Parasina Lengon and Silagadi Manipur Kining Tamba Handamangani Karigoma policy the Sipangam Dagadi Manipuring Tamba Handamangamaru Havaki Changi Dukulina Sikiba Patama Wavana Yan Maruiba Itiaski and the Puari Maruiba Mapam Mamani like Pamel Amani Habache a quick pull the Fauge other policy Kangrava Matunda Sipangam Duna Kangramatunga Manipur Levi Changulaga in Hogam Bishangalina and Manipur and Bishangalaga Manipuring Tamba Angelankiba Miam then the Maho Pikiba Adum Lava Part Itiaska Sagonava Manipur Puari Sagonava Parliament Hina Tamjage Asukuma Parasida Aquina Maruina Tamdeni of Hamdi Ininto Nursingna Karigumba Tabama Togain Kalaba Karigumba Jati Goiva Ifurukiva Tabama Togain Kalagadi Liang the Pirama Lobig Tangai Padava Amadi Achepa Pidamam Leva Tangai Padavado Nasigi Miro and the Saurava Parama Tambirami Adunani Akoigi Kangong Chairaba Iram Damna Amadi Amagamaga Wakalol Manataba Amagamaga Chintuna from Matamasida Ininto Nursing the Logiva Pirabado Amatoa Punsen Minaraga Lomina Tangai Padavado Lai Madugi Paugelado of Pujanabagdamata Asigi Ininto Nursing the Silamba Part Sidigi Iru Ishang Pujaraga Amadama Sidigi Lesha Pujaraga Iram Dam Manipurda Akoigi Anam Hachuraba Iram Dam Amadi to Shoma Iram Dangi Jadano Da Singda Akoina Madugi Iru Ishang do Kijaraga Lesha do Tilhanjaraga into Nursingna Laramba Shakti Dumok my Pidamaduma Punam Lomina Habigi Wakalonji Magna Tamjaraga Nasika one mitegi Akoi Amana Kunta Logumji Akoi Amana Mika or Logumji Habigi Achepa Pirepto Nasiki Miam the Puna Lomina Habigi Wakalonda Akoina Masida Namal Hit Tambal Lakjabani Miam to say couldn't get them double she that Miam have you often to Tamjage Luenana according to sea left about Pomachi Indo Nursingna Lairamba Mapam Amadi Indo Nursingna part of the Siluraga Waramatan the Potamu whatever Nung Okogi Todu Nuni Todu Nunga see the Potaraga Mana Lairamba Mapamase and see the Aquina my Iratomi Togeribani Hadi Mapamase Akoigi Inintogi Sagona Java Puari Sagona Java whatever show Atopa Mitoki Mian Chagi Akoni and Kilo the Badi Mogi Pankimanu the Layer Mother Maramaraga Akon Hekale Katam Java Akogi like Tommy Tom Tojamatam the Akoid Upon Bakoyo Tiba Hek Yawe Masi Kona Makta Akona Pamasi Ahomachigi
मपू गंगांग जरगा लक्षण जननब मखोइदा ममन खर पीरगा लेक्शन जननब वाफम बो अखोइ नाना जन लयरी मदीरी मरुओइना कसागी पाइचासिन मरुक पंगोइबा थौदांग लोबिगदोरिबनी लोबिरिबनी अदुना मदुगुम्बा मतम लाखु मतमददी अखोइ इपा इपुसिंगी खुबंग कनबा इपा इपुसिंगी मोंफंग कनबा पुवारीगी सागवने मफम कनबा इचे अखोइ इरेचा खुनमगे थौदांग एसे खनबिरगा मणिपुरदा लैबा अमदि मालेंगी मफम तोंगां तोंगां लैबा इरेचा खुदिमनसु मदि मियंग थंबिरगा मतेंग पांगबियो मणिपुरदादि अखोइ खोंजोम तित्सा मणिपुर की पुवारी की सागोन मफम अमने अदुना अखोइना कन्दन लैखरे अदुबो हारिबा कसार लैबाक्ता लैरिबा नर्सिंग की लेंगोदबे पार्ट असिना मांगि मतमदा मणिपुर की पुवारी तंखाय अमा मांगिबगी याबगी अकीबा लैबदुना मरम बरगा अखोइ पुन्ना मफम असे कल्लगा खोंजोम की तित्सा सेंगपगो मफम असे सेंगपमिना चाइबचे इरेचा ख्वाइ खिबकी मफमदा अखोइ ख्वाइ छिनजरिबा सिंगी माइकैदगी ngasi haisoi tamjeri singi maikaidegi khwai myang mafamda paugel amasing dangdi noluk chabaloina thamjage asikumlaba khoi puari gi jamna tangai phadraba posak ama manipur gi iramdam khaktana tana pithibi da leiriba manipuri haiba jati sigi akoi tumgi charon churon gi tamakta khanbi na adu kanna tawbiramba iningthau singi akoi gi mogi honajaramba moina khalamba wakhalol adu khuding makto manipur da aikoina chahite khuntakpa gi lanchi aloibagi lanchi tawraba matungda manipur da chatle awa manipur dagi awa tanthokre manipur nim tamba phange adubu adugi matungda hairiba asigumba aduki matik maru oigraba mafam se aikoina chahi lisang sipna aikoina ningsing bidana tabunungda lupsitna thammuriba potse masigi damakta khaluragadi jamna laibak thibani amasung aikoida jamna ikainingai oibani haibama ai thamjaningi aduna haiba potse matamgi ihau na isorna masi mapuna chanbidna akoida maduki mamphawna ba wakhalama laanbagi potlama lakna haugiba english singaniga kungani thoi dagi aikoina masigi committee kumba kariguma semaga haisoi tambase haugibani isinganiga kungani thoi dagi kungaundoi su hogiba chahidesu jam chauna taugi handagi chahidesu akoi yamna wana ising lambi se ising na thumjin gi budagi hi na lakna jam wana mafam chi jawraga khoi pangthok chei hairiba se karigi tamakta no haiba taragadi ai khoi hajiki iningthau hoina khanbiram wakhalon tungi charon churon gi tamakta khanbiram wakhalon do ngasi haureiba ikoi charon churon akoi haureiba ikoina karigi tamakta madugi ipagi ipugi haiba pasaktuma ikona thidragadi haina makhoigi kona jaman makhoi wajaramba mayam do madu akoi ningsingna ngasi haiba nimisiga ikoi makhoi nithaugi family khaktana tana manipur parja khudingmak matamdugi lanmi amo oina leibak ningba oina leibak ki seba gi tamakta mathawaina pantha pihiba halaman lanmi sing khudingmak ki mafamda ikoi haisoi khara tamjabani Assam की तोंगान जिला सिंगदा नौना सेंबा को डिस्ट्रिक्ट कुंट्रा मापन की लोइसंग सिंग ngasi amadi hayengdagi thabak hauragani masigi manung channa Karimganj जिला की पथारकांदी अमसुंग रामकृष्ण नगर लोइनना kasar जिला की ओइना लखीपुर बु को डिस्ट्रिक्ट नत्रगा सोम जिला हाइना खंगनरगनी मसिना मरम ओइरगा सब डिविजनल ऑफिस बु को डिस्ट्रिक्ट ऑफिस अदुगा सब डिविजनल ऑफिसर SDO कौरंबा तु होजिकतगी को डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर CDC हाइना खंगनरगनी लखीपुर को डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हौदोपगी थौरमदा राज्य की PAC टूरिज्म अमति जिला सिगी गार्जियन मंत्री सु ओरिबा जयंत मल्ला बरुआ सरुक यागनी लोइनना सिलचर की MP परिमल शुक्लबैदा अमसुंग लखीपुर की MLA श्री कौशिक राय सरुक यागनी कुंट्रा निपान सुबा मितै मेक तंबी ताकपी बगी थौरम ngarang kasar की सालीपुर लाइहाव देवी मणिपुरी हाई स्कूल दा मिलाल आसाम की लमजिंग मखादा मिलाल काबुगंज पाना अमदी MCLC न सिंधुना पांगथोखरे थौरमदा CH नबकुमार सेराम हेराजित मुतुम बिरमनी खुमनथेम रंजित अमदी थोकजोम ओकेना प्रेसिडेंट मेंबरसिंग ओइना दाइस्ता फमखी थौरम की वाहौदोक पिरदुना मुतुम बिरमनीना अखोइना अखोइगी लोन अमसुंग मयेक चाखदना होनामिनसी अदुना अखोइ पुंगमकना मयेक हैननबगी तमक अखोइना सु खुनखुंदा मितै मयेक तंबी ताकपीबगी थौरम पांथोकलिबनी हाइकी
ngarang mera nong mapanbada kasar gi laing thau sanamahi thogol kanglupna kasar nungphau laikai da leiba laing thau sanamahi sagada ba maphamda mera chawren hobagi thoram ahanba oina pangthokre haukiba october gi tang ama malem gi ahal oiraba singi nimita nahakpam dhananjoy amasung magi mung manungna sinduna ahal singda kudol tambagi thoram ama awang posangmam khulen imphal west da leiba en mangi gi sangai da pangthokre thauramadu laikhidrabi en dhananjoy gi apukpi mama nahakpam ongbi loitang amasung laikhidraba moirangthem ibochoba ningsingduna pangthokpani thauramda SDA gi president M Jati posangmam GP gi pradhan mangi maira paibi gi president S Madhabi ex president SDA S Tomba BDSA gi Manipur state president Dr Rajkumar Gunachandra Brighter club gi president Motilal amadi social activist Rajendrana presidium member sing oikhi thauramgi nunggi oiba warol nahakpam dhananjoy na pikhi thauramda lamdamasigi khwaidagi ahloiraba nupi taramari amasung nupa tarada silanglibagi maigaidagi blanket amadi moirangthem ibochobagi imung manung amasung pradhana angamba senpham kharasu khudol tamki hairi Lakipur DSA da Lenrul FC na Residential Football Academy hodokre thauramda Lakipur District Sports Association gi president amadi Assam Tea Corporation gi chairman Rajdeep Kolana ngarang pita kaktuna thoromada hodokhi Biki Singha ki honajamanna Lenrul FC gi maiketagi hodokliba Residential Football Academy asigi matangda tinkiba miyamna Biki bu thagat phongdokhi thauramasiga mari leinana wangang laduna Lakipur DSA gi president Rajdeep Kolana asumna phongdokhi আমাদের লক্ষ্মীপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার জন্য একটা আনন্দের দিন আজকে আমাদের লেনরুল ফুটবল একাডেমি আমাদের এই লক্ষ্মীপুর ডিএসের প্রাঙ্গণে রেসিডেন্সিয়াল ফুটবল একাডেমি ওনারা শুরু করেছেন আজকে থেকে কিছুদিন আগে ওনারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন এবং আমাদের এই প্রাঙ্গণে কিছু জায়গা ছিল তো ওনারা বললেন কি আমরা এখানে রেসিডেন্সিয়াল ট্রেনিং শুরু করতে চাই আমরাও খুশি হলাম এবং আমাদের এক্সিকিউটিভ বডিতে আমরা এই ডিসিশনটা নিয়েছিলাম কি লেনরুল ফুটবল একাডেমিকে এখানে একটা রেসিডেন্সিয়াল ট্রেনিং ফ্যাসিলিটি শুরু করার জন্য এই জায়গাটা আমরা ওনাদেরকে দিয়ে হ্যান্ডওভার করে দেব এবং আজকে এই রেসিডেন্সিয়াল ফুটবল একাডেমি আজকে থেকে শুরু হলো এবং আমি বিশেষ করে লেনরুল ফুটবল একাডেমির যে আমি বলবো উনি সব কিছু দেখেন আমার মনে হয় ডাইরেক্টর আছেন আমার বিকি সিং উনাকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি উনার টিমকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি কি এই রেসিডেন্সিয়াল ট্রেনিং একাডেমি ওনারা আমাদের লক্ষ্মীপুর ডিএসের প্রাঙ্গণে শুরু করেছেন এটাতে ছোট ছোট বাচ্চারা কে ওনাদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হবে ফুটবল ট্রেনিং দেওয়া হবে এবং কিছু যারা ছেলেরা থাকবেন ওনারা এখানেই থেকে ওনারা এখানে ট্রেনিং করবেন ফুটবলের তো আমি আশা করছি কি এটাতে আমাদের এই অঞ্চলের ফুটবল প্লেয়ার যারা ট্যালেন্টেড প্লেয়াররা আছেন ওনাদেরকে একটা সুযোগ ওনারা পাবেন একটা ভালো ট্রেনিং যদি ওনারা পান নিশ্চয়ই ওনারা এগিয়ে যেতে পারবেন aroibada maruiba pau amukhanna nongchingi phibamna maram oiraga ngarang silchar da pangthokani toramba police recruitment gi physical test jaithokre kendra gi cabinet miphamna laibak asigi lon manga classical language ta chanana paware plaukhre ahumlak suba langban haisoi tambagi thoram amadi ritualistic congregation meet kasar silchar da pangthokre Lakipur jauna Assam gi nona semba ko district kuntrama pani thabak thoram hayeng dagi hauragani amasung Lakipur DSA da Lenrul FC na Residential Football Academy hodokre Lakipur online YouTube channel gi pau sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare